Mu isi y'iterambere ry'ikoranabuhanga, drones zabaye igikoresho cy'ingenzi mu ntambara n'umutekano. Zifasha gukurikirana ibikorwa, gutera intwaro no gutanga amakuru ingenzi. Aka kanya tugiye kurebera hamwe amateka y'ikoranabuhanga n'ingaruka ku baturage izi drones cyangwa se indege zitagira abapilote byagiye bigira ku baturage. Ngiye nkuhaye ikaze, nitwa Manzi. Mu mateka y'isi y'ikoranabuhanga ry'indege zidafite umupilote zizwi nka drones byatangiriye ku bushakashatsi bw'ibikoresho byifashishwa mu ntambara, aho indege nto zakoreshwaga mu gukurikirana ibitero no gutanga amakuru ku gisirikare. Mu ntambara ya mbere y'isi habayeho gukoresha indege nto n'ibikoresho bito byo kureba ibibera ku rugamba, ariko ibyo byari bifite ubushobozi buke cyane kandi ntibyakwirakwizwa ku bwinshi. Uko imyaka yagiye ishira, abahanga mu bya gisirikare batangiye gutekereza ku buryo indege zishobora kuguruka zikayoborwa kure bitabaye ngombwa ko haba umupilote w'indege, kandi ibi byahaye intambwe ikomeye iterambere ry'indege zitagira umupilote. Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani no mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda, ibihugu bikomeye byatangiye gushora imari mu gukora drones zishobora kugenzura intambara, zifata amashusho y'aho ibintu biri, zigatanga amakuru ku gihe nyacyo ku gisirikare, kandi zigakomeza gukurikirana ibikorwa by'abanzi mu buryo bwizewe. Byatumye drones ziba igikoresho gikomeye mu ntambara, kuko zashoboraga kugenzura imbibi, gutera intwaro nto zidahusha no kureba ibintu kandi biri mu buryo bwihuse. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byateje imbere drones z'igisirikare cyane, aho zashoboraga kugenzura amasaha menshi mu kirere, zifite GPS ikora neza, kamera zifata amashusho y'ubuhanga bwo hejuru, hamwe na sensors zireba kure kandi zikora nijoro. Drones nka MQ-9 Reaper zabaye ikimenyetso cy'iterambere ry'ikoranabuhanga mu gisirikare, zishobora gutwara misile z'ubwoko bwa AGM-114 Hellfire, zigakurikirana intwaro z'abanzi kandi zigatanga amakuru y'ingenzi ku gisirikare mu gihe nyacyo. Ibindi bihugu nk'Ubushinwa na Turukiya nabyo byateje imbere drones zabo, aho zishobora kugenzura amasaha menshi, zifata amashusho, zigakurikirana ibitero kandi zikohereza amakuru mu buryo bwizewe ku gisirikare. Iterambere ry'izi drones byatumye habaho indege zifite moteri zishobora gukoresha lisansi cyangwa se amashanyarazi, GPS yizewe, kamera zifata amashusho y'ahantu kure cyane, sensors zireba nijoro, hamwe n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano artificial intelligence igenzura drone. Ibi byose byatumye drones ziba igikoresho gikomeye ku gisirikare, aho zishobora kugenzura intambara, gutera misile, gukurikirana intwaro z'abanzi ndetse no gutanga amakuru ku gisirikare mu buryo bwihuse. Uko ikoreshwa rya drones ryaguka, ni nako habaye ubushobozi bwo kugenzura intambara ku rwego rw'isi, gutera no kwangiza intwaro mu buryo bw'ikora no gukumira ibitero mu gihe nyacyo. Drones kandi zifashishwa mu bikorwa byo gucunga umutekano w'ibihugu, aho zishobora kugenzura imbibi, kureba ibikorwa by'abanzi no gutanga amakuru y'ingenzi ku gisirikare. Ibi byatumye drones ziba igikoresho gikomeye mu gucunga intambara, gutanga amakuru y'ingenzi no gucunga imbibi z'ibihugu. Ibi kandi byongeraho ko hari n'izindi drones zifashishwa mu bikorwa by'ubuvuzi, nk'izitwara amaraso, mu bikorwa by'ubuhinzi ndetse n'ibindi. Tugarutse kuri drones zifashishwa mu bikorwa by'intambara, abahanga mu bya gisirikare bavuga ko ikoreshwa rya drones ryahinduye uburyo intambara yirwanwamo, aho abasirikare batakiraswa cyane, ahubwo bagenzura intambara bari kure, bigatuma habaho gucunga neza umutekano w'ibihugu. Mu ntambara zigezweho, drones zifite ubushobozi bwo gutera misile, gukurikirana intwaro, kugenzura ibitero by'abanzi no gutanga amakuru y'ingenzi ku gisirikare. Abenshi mufite amakuru kuri drones zikoreshwa mu bikorwa by'intambara mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi drones zifite moteri zikoresha lisansi cyangwa se amashanyarazi, GPS ikora neza, kamera zireba kure cyane, sensors zifasha kumenya aho ibintu biri, ndetse n'ikoranabuhanga rikoresha ubwenge buhangano AI mu gufata ibyemezo byihuse. Ibi byose
byatumye drones ziba igikoresho cy'ingenzi mu gucunga intambara, kongera ubushobozi bw'ikoranabuhanga no kugabanya ibyago ku buzima bw'abasirikare mu ntambara. Ariko ikoreshwa rya drones ntirirangirira ku nyungu za gisirikare gusa. Abahanga mu burenganzira bwa muntu, abashinzwe politike n'amashyirahamwe mpuzamahanga bakunze kugaragaza impungenge ku ngaruka z'izi drones ku baturage basanzwe. Iyo drone yatewe mu gace gakorerwamo ibikorwa bya gisirikare, hari abaturage batari mu mutwe w'intambara bagira ingaruka mbi, harimo kubura ubuzima, kwangizwa kw'amatungo ndetse n'imiroho yabo igakomeza kuba mu kaga. Impaka ku ikoreshwa rya drones zikomeje kuba ku isi hose, aho bamwe bavuga ko hari igikoresho cyiza ku kugabanya umubare w'abasirikare bapfira ku rugamba, abandi bakavuga ko zigira ingaruka mbi ku baturage basanzwe kandi zishobora kongera amakimbirane hagati y'ibihugu. Iterambere ry'ikoranabuhanga rya drones ryatumye habaho uburyo bwo gukoresha intwaro ziciriritse zifite precision cyangwa se zidahusha, bigatuma habaho kugabanya ibihombo ku baturage mu gihe cy'intambara nta ngaruka ziba zihari. Drones zishobora kugenzura ahantu hateganijwe intambara, zigatanga amakuru ku gisirikare, zigafasha gucunga intwaro no gukumira ibitero by'abanzi, bigatuma habaho uburyo bwizewe bwo gucunga intambara ku rwego rw'isi. Uko drones zikomeza gutera imbere, ni nako ibihugu byinshi bikomeza gushora imari mu gukora drones zishobora kugera kure. Abahanga mu bya gisirikare bavuga ko ikoreshwa rya drones ryahinduye intambara zigezweho, aho abasirikare batakiri mu kaga ahubwo bagenzura intambara bari kure, bigatuma habaho gucunga umutekano neza w'ibihugu. Amashyirahamwe mpuzamahanga akurikirana ikoreshwa rya drones avuga ko zigira ingaruka mbi ku baturage kandi ko ibihugu bikoresha drones bigomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ikoranabuhanga rigezweho mu gukoresha drones ryatumye habaho ubushobozi bwo kugenzura intambara mu buryo bwizewe, gutera misile, gukurikirana intwaro no gutanga amakuru ku gisirikare mu gihe nyacyo. Mu gusoza, drones zagaragaje uburyo ikoranabuhanga rishobora guhindura intambara, kongera ubushobozi bwa gisirikare no gutanga amakuru y'ingenzi mu gihe nyacyo, ariko nanone zigaragaza impungenge ku burenganzira bwa muntu, geopolitike n'ingaruka ku baturage. Iterambere ryazo ryatumye habaho uburyo bwo kugenzura intambara ku isi yose, gutera misile, gukurikirana ibitero no gufata ibyemezo mu gihe nyacyo, bigatuma ibihugu bishora imari myinshi mu guteza imbere ubushobozi bwa gisirikare no gucunga umutekano. Ibi byose byerekana ko drone ari igikoresho cy'ingenzi cy'ikoranabuhanga cyahinduye intambara mu buryo butangaje, ariko nanone kigomba gukoreshwa mu buryo buboneye kugira ngo habungabungwe ubuzima n'umutekano w'abaturage basanzwe. Ndagushimiye cyane.